football Titi part jasari pakhat na ngai thavele don ta ila football a hian thil mak deuh thleng kan hre thina ma se ni khata competitive match pahnih khel ero kan hriat kha tak ani awme ma se hetiang hi kumsang khazakwa samriat pali November ni som pathum khan athleng vete tlat maya hemini hian khati laya Danish midfielder Soren Larbi Khan chonhuton tira anram Denmark tan FIFA World Cup quarter final match a khela Dublin a match an khel hemini vek hian anram tan World Cup match a khel zowa club lama a khelna Bayern Munich tan inlan le turin Germany a bochuma German Cup run of 16 match khel turin a thlok ho wanga Germany a hian German Cup run of 16 match Bayern korha in a khel zui le ta ani heting anga ni khata competitive match pahni khel hi professional huanga hriat tur anwang leya langsar le dewa chuan Mark Hughes kha then kha chuan manager ani nuwa kan hriat lar chok te po anianga ani khan anram Wales tan Czechoslovakia machonin match a khela chuminia vek chuan Bayern tan vek cup competition a match khelin ailan zui le ani hetianga professional player ina professional huanga competitive match ni khata pahni khel ang hi thil thleng zen lo zingami ani Juan Carlos Unzu Khan Sergio Busquets chungchang ti hian asoi toni kha engwangin nge kochrang sang te hian Sergio Busquets hi an ngainat zel minol pui chuan final thata chetlanasa player emo penalty area vela chetlanasa player attacker te hi anchik na sat jok wang ania ma se midfielder game in siam zela chuwangin midfielder level sang tak imamoa Sergio Busquets hian tima balance asiam tlat ani chu mi ten an muthin lo nakina Busquets awm lo huna fans te hian ama thlak tu nen an compare ranga chumi huna chuan an mufiang Busquets ang hi ani don mi alawa tuna fans tam tak Sergio Busquets a hlutna muthiam mi alo te hian club a khelna a chua san huna Busquets a hlutna hi an hrethiam don khop ti na soya ti chuan Sergio Busquets po hian Barcelona a chua san ta ania Barca a chua san nuwa Barca hian ama ang a hmun ruak lua zo hi an nei ta MT chan na chu kan chan da nen ang lo mai theya ma se anol puya chuan Sergio Busquets ang kha chu an nei le tari lo ti hi kan chan na ani tlang puin arin omani Sergio Busquets hi midfielder thatak ania chi ai ngai mi lawani gema langsar taka khosa po ani ngai lova ma se kochrang sang hian an ngai na zel maya achan chu tlarla ya team game khai khom tu rem khom tu le tima balance siam tu tlar ma le tlar nung asir ton thlenga zom khom tu poimo tak ani ngara player consistent tak ani na te hi apoimo zual apoimo na hi lian hle ma sela alang sarlam hoi ani tat lo awangin fans tam tak chuan apoimo na hi anman lo fo reng ani Sergio Busquets anga defensive midfielder rin tlak le consistent hi an lo chuak le thuain kan ringa nge ani ang hi chu anwang phar to tura kan ngai Kylian Mbappe hi gol khunga nana chuan apui hem khop maya tuna hian kumsomni parukmi ni chungin gol zali a khungtling der towa kumzabi somni pakhanna a gol zali khungtling theino pangber record asiam hiala pele nuwa gol zali khungtling theino pangberani ye ti in soi ani bok ani hian tuna ramle club tan match zanga samthum pasari khel to in gol zali khunga asiza samsari pathum nei talin match zanga samthum pasari atangin goal le assist anei bel khom goal contribution hi zanga somsari pathum lai anei tling der to match khat point pathum pali dan zela goal khung angania goal contribution phe chu match tin nei ji ang ani a careera club lama goal le assist anei dan chu AS Monaco aron zik chhuana club tan goal somni pasari khungin assist som parukaneya Monaco tan hen kum som paruk mi chawni in senior level a ain lan der to ti hratel tabokila PSG tan goal zanhi somnga paruk te mewa khung mana assist po za somlai anei tling man Real Madrid tan goal samruk pahnie khung tling towa assist pasari anei tel boka Real Madrid a statistic hi chu ala puntir don chawni point alangani anram France tan goal somnga panga akhunga assist somlia nei tel boka anram tan hian match somkwa palia khel towa goal contribution somkwa panga loi match a kheljat aya tam anei der to ani tunai hian kumsomni paruk le thlasom pakhat mi ania December thla hian kumsomni pasari apum don
ani hian awang lai amhang tran mek chawania goal zali atang hian goal engza ta tak to pangmo goal sang khat akhung tling thei mai long mo ti zona te po aum le thina goal akhung thei zia ngai tu chuan a om hle ome Gennaro Gattuso hian FIFA World Cup a ngei a champion puito anram Italy hi tuna manager angin akai hruai meka FIFA World Cup an khel phak donem ala chiang lo thunga an din mun ala him lovani hetiang kara hian FIFA ina thil akal puidan then khat angai mo hle ni in alanga ti hian a soi South America hian ram som an nei zinga ram paruk lain World Cup an qualifier pasarina in playoff spot an changchun zoma chuta po Osonia atanga playoff khel tu ram an lam ha chon don zui heti lai hian Europa chuan group te hi a hau tak em maya lungai na tam tak nei pha theina khop in chirna nei pha theina khop hialani ka in khel hun lai kha chuan group winner le runner up ten direct in FIFA World Cup an khel ngal mai zela tuna ero dan anti danglam ta si kalphung kan man mek hi ti danglam angai ani tuna kan kalphung man hi chu alom omlo tak zet atia Emiliano Martinez Argentina goalkeeper in changin European ramte hian khelmol du thu sama an khel ngar ngara nuam le nong tha te South America ni na tak tak hi an hrelo South America a hi chuan Europina a mulo chip chiar taka soitur tam taka om khel dan phung te zinvei wa na thui tak tak te match kentel a chevel bo ruak te po hi tin Gattuso hi chuan South America lam hi a thik deuem ni o ati theya Europa chuan a har sabik ni te hialin a hria Martinez eroin South America a har sa zoka angai ani bere ngai tuana a omtel ero Gattuso hian Italy hi in petlin puito sela emo tling chiang ti thei tluka din mun tha dingta sela hetiang thu hi a soi kherangem ti hi ani England national team hi tuna hian Chelsea kai hruai thin tu Thomas Tuchel an akai hruai meka German manager kai hruai na hnuaya an result po a tha hle Thomas Tuchel hian FIFA World Cup khel phak tur zon na qualifier a England hi match saria kai hruai ta in achak pui 5 veka chu mai ni lovin match sari atangin goal somni an khunga goal an la chhuami alo Europe ram atanga nakum sangni somni paruk FIFA World Cup khel tura in petling masaber an ni bok Thomas Tuchel hian England national team hi kum in sangni somni panga kum tira tangin akai hruai tana friendly match ha te po akai hruai to na zong zong atangin match kwa a khel puya tumriat an chak tum khat an tlomani player po ain kwal tanual maya player samthum paruklai amang to tu naya pheichon attacking midfielder role number 10 position lai tak hi chinfel harsajwal ani thu te achan po player an nei that ema wanga du than tur tha kara player tha thlau thlak an nei pha atul na tur ani thu te asoyani European club lian tak tak PSG Chelsea le Bayern Munich ba ka Borussia Dortmund chena kai hruai to tu ania coaching lama ton hriat anei tha hle ma se England hi national team akai hruai masak ber ani thung FIFA World Cup qualifier a hian Europe ramzinga West Germany Netherlands Spain le Germany te qualifier hun khata chakvek nei to raman nia he record hi England hian ni rual theina rem chang an neya Albania an machon huna an chakani chuan heng record ro pui nei ramzinga hian antel ve ang Albania laka goal an chua lawani bok chuan FIFA World Cup qualifier tumruk khel phak china England hi Europe ramzinga FIFA World Cup qualifier hun khata goal chua mi lo chunga chakvek masaber ani theidona an record apui don hle tundin muna Spain po England anga kalmek an nia Spain hian qualifier match li an khel twa chak 5 vekin goal an la chua mi lova match an khelma ba ka chakveka goal an chua mi lo bok chuan England ina record an siam thai kan soi hi Spain record a zialu ani ve bokang tu naya club level football khel ani lova international match rang khel ani thunga heta hian Europa FIFA World Cup sani samni paruka khel phak tur zonna qualifier khel chun zomania heta hian ni jan khan Malta in khwalmola Finland sikhat final neya Croatia in golthum gol khatin Faroe Island an ne boka Montenegro in khwalmola Gibraltar gol ni kolkata nein Germany point sini fain Luxembourg an neya Poland le Netherlands te gol khatve ve khungai ne tokin Slovakia in sikhat fain Northern Ireland an ne bok ani ti hian Europa FIFA World Cup qualifier khelmeka table sang din mun soikai ta ila
Group A rampali omna Germany le Slovakia 10 point som pani ve an neya group round match khat ve chau khel turan nei to round hun hung bera hian anni pani hi anin ma chondo na achak jok FIFA World Cup direct a khel phak tur anni don ani chuwangin group A round hun hung bera hian Germany le Slovakia ma chon tur hi abo ruak asang zual hle Northern Ireland le Luxembourg tan ero be sei tur om to lovani Group B a Switzerland in point som nei in point thuma sang chungin ma an hruai meka panina Kosovo in point sari an neya pathumna Slovenia le palina Sweden tan be sei tur om to lo thung Group C a Denmark le Scotland 10 point som ve an neya Greece le Belarus tan be sei tur om to lo annia hian group round ni ma ba kala oma Denmark le Scotland te hi anlain ma chon don boka anni pani in ma chon tur hi an tan final kluk zeta poimo ani don ani Group D a round khat chak ma bak nei to chungin France in point som pathum an neya anni hi FIFA World Cup khel turin an tling chiang to a Iceland Ukraine le Azerbaijan tan direct a FIFA World Cup khel thei dan aum to lovani Group E a Spain in point som pani nein Turkey in point kwa an neya anni pani atang hian direct a FIFA World Cup khel tur ti chen anni dona Georgia le Bulgaria tan direct a World Cup khel thei dan kong aum to lo thung Group F a Portugal in point som an neya Hungary in point red an neya Ireland in point sari an nei boka he group atang hian direct a FIFA World Cup khel tur an la chiang thei lovani table manga om Armenia tan be sei tur om to mi lo bokani Group G a Netherlands in point som pasari an neya Poland in point som pali an neya Finland in point som an nei thunga palina Malta in point nga pangana Lithuania in point thum an neya he group atang hian direct a FIFA World Cup khel tur an la chiang thei lovani Group A cha Austria in point som panga nein panina Bosnia and Herzegovina in point som pathuman neya anni pahni atang hian FIFA World Cup direct a khel tur ti chian anni ang Group I atangin Norway in khel saria point som ni pakhat nein man hruai meka panina Italy in point som pariat an nei boka anni pahni atang hian FIFA World Cup direct a khel tur ti chian anni ang Group J a Belgium in point som palian neya North Macedonia in point som pathum Wales in point som an hnuaiah hian Kazakhstan in point sari an neya Liechtenstein pheichon point an la hlo chuak mi lovani Group J atang hian direct a FIFA World Cup khel tur an la chiang lovani Group A rampanga omna ang chia hi chuan round riat na thleng an khel dona Group A rampali chau omna ang chia hi chuan round ruk na thleng chau an khel don ani Group K a England in point som ni pakhat nein direct a FIFA World Cup khel turin anin petling chiang to a an hnuaiah hian Albania Serbia Latvia le Andorra an oma Group L atangin Croatia in point som pakwa nein direct in FIFA World Cup an khel don ti anti chiang to bok an hnuaiah hian Czech Republic Faroe Island Montenegro le Gibraltar te an ombok ani ti hian tundin hmuna nakum sangni somni paruka USA Canada le Mexico a khel tur FIFA World Cup khel tura in petling to ram te chu in elna thleng tu tur USA Canada le Mexico te hi ting chiang sa an nia anni baka hian anin petlin madan indotin soi thata ila Japan, New Zealand, Iran, Argentina, Uzbekistan, South Korea, Jordan, Australia, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Morocco, Tunisia, Egypt, Algeria, Ghana, Cape Verde, South Africa, Qatar, England, Saudi Arabia, Ivory Coast, Senegal, France le Croatia te FIFA World Cup khel tura in petling to anni ti chuan heti zong hian update har vele ta hrimhrimila Asia khomol puya tang hian direct a tling tur hi ram pariat an nia an chiang kim vek to a ram pariat in an qualified to a Africa khomol puya tang hian direct a tling tur hi ram pakwa ni in atling te hi an chiang vek to boka konkaka fatangin direct in ram paruk tling tur an nia pathum an chiang to a konme bola tangin ram paruk direct a tling tur ni in an chiang kim to a OFC atangin ram pakha direct a tling tur ni in a chiang to a UEFA Europe atangin direct in ram som paruk an tling dona tuna hian Europe ram pathum te direct a tling chiang to an oma direct a la tling le tur hi ram dang som pathum anom bel don ani ti chuan playoff khel thei tur ram an tho thei zata Asia in ram pakhat Africa in ram pakhat konkaka in ram pahni konmebol le Oceania ten ram pakhat ve an tho thei dona hei baka hian playoff dangkal tlangin ram pahni in an bel thei don bok ani ti chuan nakum sangni somni paruka khel tur FIFA World Cup a hian ram somli le pariat anin lanang international match danga Angola khelmola Argentina lenglutin Sydney fine world champion Argentina hian chaka
he mecha hian Lautaro Martinez le Lionel Messi ten goal khat ve ve khungin Argentina captain Messi hian assist rum khat anei ba ka goal khat akhunga Argentina tan hian atho hlok hle he mechi Angola in anram kumsom nga tlinlomna atana anbua sai ania sumpo an seng tam hlea Argentina national team hi somlu tin an somlu na manatan hian dollar maktadoi sompani ve lai Argentina hna hian an pe ni in tarlan awm boka hei baka hian an be seile an hmu chak an tin zone len ber Messi po khelmola in lanin an be sei goal Messi atangin an hmu boka Angola hi Argentina laka hian tlom ma sela hlim takin an tlom ani Angola president João Lourenço poin Messi hna ngai hruina atan jersey a hlan boka Angola tan chon anram football chanchina hunchin chiatlak big zinga tel reng to tur ani zan ina international match engemaw zat khel turom boka chuta chuan Europa FIFA World Cup qualifier a darsari lechan vea Kazakhstan in Belgium an mi khualanga darsom lechan vea Cyprus le Austria Georgia le Spain Liechtenstein le Wales anin machonanga Turkey in Bulgaria an mi khual pokang zan lai pel dar khatle mini sompanga a Bosnia and Herzegovina in Romania mi khualin Denmark in Belarus an mi khualanga Greece in Scotland mi khualin Slovenia in Kosovo an mi khualanga Switzerland in Sweden an mi khual don bok kan topic hnung beratan transfer thuleng ngai thata ila heta hian BBC na alor khom atarlana Spanish sanchin buten tar langin Liverpool chuan Bayern Munich atangin kumsom hi pathum mi France forward Michael Olise laklu ngei an tuma ani hi Mohamed Salah kumsom thum pathum mi thlakna turin an be sei ani team talk in tar langin Arsenal chuan Borussia Dortmund atangin Karim Adeyemi kumsom hi pathum mi hi laklu an tum dona Manchester United point German forward tlan chak hi laklu andu Sky Sports in tar langin Dutch club AZ Alkmaar chuan kumsom pokomi Dutch midfielder thangduang mai Keith Smith hi achuan phalsaka ani hi Newcastle Real Madrid Barcelona le Bayern Munich ten laklu antum ni in tarlan aoma amanatan Alkmaar hian pawn maktadoi somni pani borvel an be sei thung Spanish sanchin buten tar langin PSG chuan Brazil forward Vinicius Junior hi free transfer in sangni somni pasaria laklu antum dona chumi tur chuan Vini hi tuna tangin min tumin ruam manna an neya Vini hi Real Madrid a hian team kai hruai tu Xabi Alonso nen ankar a thache lo ni in alanga heting kara hian contract azia thar a in azia thar laurin napo alian zoka heng bo ruak chena atuam kara hian PSG in rem chana leitumin Vini hi free transfer a lalu thei dan kong andap tamek ani team talk in tar langin Newcastle chuan Manchester City goalkeeper thar James Trafford kumsom ni pathum mi khelna hmun changmang lo hi January thla a laklu antum don German chanchin bulian built in tar langin Liverpool le Juventus chuan Bayern tana khel German forward kumsom thum mi Serge Gnabry hi anbe sei meka ani hian season kalmek thangchau Bayern a contract aneya contract thar aziak lawani chuan free transfer in laklu thei ani ang Sky Sports in tar langin Manchester City Liverpool le Tottenham te chuan Bournemouth atangin Ghanaian forward kumsom ni pangami Anton Semenyo laklu antuma January thachung hian laklu tumin anin chu hlomdon ni in tarlan ani Metro in tar langin Liverpool chuan Bayern atangin France defender Dayot Upamecano kumsom ni pasarimi hi an be sei tel boka ani hi season kalmek zoa free transfer a laklu thei tur zinga atel don Florian Plettenberg in tar langin Newcastle chuan Switzerland defender kumsom thum pathum mi experience nei thatak Fabian Sarr hi chel duma sela an chel zolo mai theya Bundesliga club 10 contract anei mek azo huna free transfer a laklu antum dona ani hian season kalmek thangchau hi Newcastle contract anei towa amana abese angtak contract Newcastle hian anlasi mu thei lawani Italian chanchin buten tar langin Juventus chuan li latangin kumsom parian mi France midfielder thangduang Ayub Buadi laklu antuma ani hi pawn maktare somthum panga borvel amanatan lilin an chiar ni in tarlan ani bok ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu ni le phot ro se